Često me pitate kako da rešite linije iznad gornje usne, takozvane pušačke borice. Znate da ne pušite, a opet se sa godinama javljaju. Naravno, to zavisi od toga da li imate krupne zube, koliko vam je jak osmeh i tako dalje. Kako ih rešiti? Ako su baš jako izražene, ja nisam protivnik da se u tu regiju stavi i takozvana mikrodoza botoksa. Zašto? Zato što će ona sprečiti preteranu mimiku i preteran rad mišića koji se zove orbicularis oculi. To je prvi stepen. Drugi stepen jeste da tretiramo sa hijaluronskim filerom, ali onaj određene gustine. Znači, ne može svaki filer da se stavi u regiju iznad gornje usne. Zašto? Zato što linijice moraju biti fino popunjene. Veoma često sam viđala da kolege rade tehniku horizontalnog popunjavanja. To nije dobro, jer onda vi sprečavate mimiku, ali s druge strane dobijate na nadutosti tog gornjeg dela iznad gornje usne. Iz moje prakse pokazalo se dobrim kada tananom iglicom popunjavam od linije usne na gore ka korenu nosa, popunjavam tu linijicu sa finom granulacijom hijaluronskog filera i na taj način sprečavam prilikom skupljanja da se te linijice popune. S druge strane, vrlo je važna i tehnika odakle se kreće, jer takozvana zona overkorekcije treba da se zadrži na liniji, odnosno ivici gornje usne, kako bi sve izgledalo skladno. Ukoliko bi se napunila linija gornje usne, a da se ne popune takozvane bar kodovi te linijice, i dobili bismo čudan izgled, verujte. Izgledale bi nekako, kako bismo rekli, patkasto. Zato što bi linija gornje usne bila naglašena, a došlo bi do denivelacije kože iznad gornje usne. I na kraju pitanje je takođe da li mikroneedling i da li nešto od tih metoda može da utiče. Pa nije mi se u praksi baš pokazalo da Dermapen može da da poseban rezultat kada su u pitanju ove bore, jer su one po pravilu znatno dublje. Ali Morpheus 8 ume da da dobre rezultate u kombinaciji naravno sa PRP-em,